Good morning, Mom Marie Cuevas Vlog. Good morning po. May kalab shoutout everyone. Good morning, Mom Marie. Wala si ate, wala si Tres. Bali ako muna yung pinalab niyo muna. Good morning, good morning, good morning. Yes po, visit po ako sa iyo, Ma'am Marie Cuevas. Yes po, visit po ako sa iyo, Ma'am Marie Cuevas. Search ko po yung iyong binabang link. Yes po, thank you, thank you, thank you, thank you. Puntahan ko yung binaba mo po, Ma'am Marie. I-mute ko muna to kasi baka makapiright. Dan tusok na po, Ma'am Marie Cuevas. Pinuntahan ko yung nag-live ka dito. Ayan, silent live. Ayan. Dan tusok. Mali na naman.
Thank you, Ma'am Kane Third. Kane Third lang. Thank you po sa patamsak. Good morning po. Good morning, good morning.
Pati susuubanin. Hello, good morning. Good morning, good morning. Ayan, may jajakitan tayo. Panalapit Maro TV. Good morning, sir. Paano ba i-teach mo? Jacket. Good morning po. Good morning, guys. Ang init na dito sa Philippines. Hello, thank you so much po sa patamsak and sa pagpunta, Sir Pit Malo TV. Panalo, hello.
Hello guys! Thank you so much sa pagtambay. Diyos mio garapon. Kanina pa pala to. Pagod na pagod si Tres Dos. Malawakang winalisan sa likod. Whew. Thank you so much guys. Alalay ni Panalo. Hello po. Big love shout out. Naka 2 hours na pala. Mag-end na po ako kasi lubat na yung phone. Thank you so much po sa pag-visit, sa pag-visit, sa pag-tamsak, sa pagtambay. Thank you. Kapagod. Buyo po lang mukha ko, oh. Parang niluto tayo sa init. Nagsunog ng damo. Kusinira. Thank you po. Salamat po sa pagtambay dyan. Hello, megalab, oh, nagkaburulol na. Megalab, shout out po. Mag-iinta po ako guys, salamat po ng marami, alalay ni Panalo, Ma'am Yana Vlog 4. Thank you so much. Yana, BFS. Thank you. End na ako mag-end na. Thank you guys. Salamat.